Ghana for me church mu nyina me gide so obi aho ye issues mienu bi o hono ma e wo say bitimi address sa issues ni mienu e di efi hono de di kan no eye director Sampower me pa chewo me serewo ma hu se wakotena eye fence papa kumase program so ka say wo unchi obi ani Sampower me big Akwes kwa me coach medi me kwampo no twi me kwampo medi udi mi ya adwuma me sika ya so de ma me no wan fa sika ni nyama me enu me ma me ka e meje hwe enya dia me ba be ka ne sesei no aka se wo sika ni je mesere wo director samu kumase obia edi ni lemu di obia dia ye eye actor na se actress bia no obia nim enti obia edi ni lemu enti meso Sampower se wo twi obia die so ntwi obia ni no entwim die no eni de e woduane awudie mem kwase me dem hu example mem se wo twimadi and wo also nim se wo twimadi ye ma bonte meka ema enenu metua entwidie no atwam enti se wokọ eye interview bi ne se bisa se wo twi obi adi a kyem kasa an matwi obi adi enya hwe edia entwidie no aframu moja enti so kasa wo twi obi adi a enya news de to so bienu se wokọ interview ne se bisa wo se what date actress bi da kasa ai enkase da bi eda be kasa asim bienu meba be yi actress awu no ma deda meba be bubu obi adi eno so fi hin Sampower sadi na koye no eno fi hin actress be uni actress nada fakosua ne fa Sampower fa bodua Sampower fakosua ne snap fa bodua so ne actress bi nada won hwe meba be bubu omo no ma dare die mo ohu wate enso fi hin mo ko interview se bisa mo se mi na se mutimi nka no kra mo nka nche ba kon se me pacho sa question we die e bia bottra so e me twantro e me tufutu fa ngu Ghana fo ani ene na se ko ka mo se ana big Akwes ana oni abo chere big Akwes ana we say no ana mo mpe no kra ka sa ana mo mpe no kra ka ne de bia mo pese wo twantro Sampower mani your first and last asem na o kan menka biem enko jaba bi ne bi se wasema kamu no kra actress wo di wo mu kumase bi ni actress wo di wo mu kumase ni bi ni o be se do mu di betu dwana mu Sampower ne madam no mu kan che Sampower se wo ko interview a ye pa chawo se bi se wasem wa ka se we die ye montra we actress se Sampower no ada ka che Sampower frene ka che no so ko eye interview bia ni se bi san asem na open na chawo on kan so montra se te sa me meba be yi wo ma no madam nyina chawo oba tutumi a na friend say friend mama fan some ma Frank Nero abonyu tantan fu we kwampo no Frank Nero friend say ne girlfriend o ma me gino wan girlfriend wan ne gino mama fan some ma wuri mi se ba yenim Sampower mani your first and last you be be chichen sem wo be bu mani di amna jonsem what de to so biem honorable Michael Afrane Mike be pa chewo so refi hu se wo why asame mind da ye fe honorable a me kai wo mesrew e be me ya se obi di wani metwitwi fom o social media no so e be me ya so bi ba be cancel fu ade a chewo Michael Afrane se wo Michael ba sinimu no ye ne e ma sinimu mimi besinim kwa Michael Afrane me uji me fote Ghana di e be sino afa ma me Michael Afrane me pacho uye senior ma osinim enkodi kodwon kansale wi achi na embe je social media no so embe kan semi mo bi mfa eye ho nsem bi meto abonten mesra wo ukoye interview e me na kodwon kansa eye location so interview akoye no ade a wo ye interview aye kusi sei interview akoye uye interview na kodwon kan say hu say wo le location so tiro u be ye interview ade egu onu na wo di ensamfo no u be ye interview na asa wo de beti wani e won ncha na say bia interview akoye ya ukodi di ncha akota atwam say ncha akota nsem be kan ne seba no abo aso be kan eni say Mike so refi say wo ye won abo me kai wo
so we say first we NDC form penny for say Yakupo Yadom necessary a fear bay some Muhammad Timba power wo so between your chance make Mike me pursue be do any baby for because we do any baby for my ya and could you can salary achi na mobi me did what the location akọ ukọ location wie no kotwa usini utwa wie se pe na ne se scout be ma no do no ne pero no be me de wo charge ye wo wie no ka so betam be 2000 ma na scout be ma kwampo no e 500 and 1000 Ghana cedis and ko yin ka sad be ma and no ko spend almost be 2 weeks all location so almost ka do so po bia almost ka kese bia e mo bi mfo ani metwitwi fom mesere wo nkodi na chi sana Mr. Beautiful ekọ onu ma anu susu no na ogibie a me betian Mr. Beautiful ekọ ya onsu no eba abonte ekire no onu se asase no beja abonte be kan ofre me bega kwese ofre me Mr. Beautiful frɛ me ene me kasai o asase no be interview abonte no tibesra wona bo makafane hu hia me se wo hu hia wo a wo hu hia me so bi kasai egitia na se nya wo ya me obi kasai tie wa me be me ya mesra wo e mesinya mai enti the sane ma we no enye biem enye sane ma ni biem mpa chew enye biem e me hipa sane na wo ye no e me ya ichankota wo je me ka wo ko ya sane ma na e fa e de yi ichankota wo ko ya sane ma na e de yi me pa chew maka fra ni enye biem mesrew na de o ye ichankota so ba bonti so bedidi otema enye o de ebe o ya eni guase egu nchakuta za no nchakuta no abo seba no anom se obi enim se nchakuta no msa ene ye dey abia wo kai ene ye dey menya sa de ni biem enye biem lewe na koka ne tokwa munya ne mane nko akoka ne tokwa munya mane nko de ja se wo defend no Sampower enye wo na ba be pa cha wade amalewe malewe na nkasa no so gidi se do ye no a obedi di oboy sikata no so gidi se wa anyi ni ya o me pa oboy sikata wo pe no obi defend no Eda masi nyankopɔ nhyehyɛ obi bia